prvu Pa to je najbolje. Ma nemamo šanse. Ima, što ti je? Ne, imamo se. Da. Sad ću ti reći. Znam da ipak misliš kako prejak je Brazil i baš bijed nas nije uopće pomazil. Kako zbog toga ne spavamo ti i ja i kako je teška ova naša skupina. Zar ne znaš da Modrić u top formi je, a Ulić samo čeka da Brazilce probije. Pa sad s tim saznanjem još te jednom pitam ja, ajde, ima li nade za nas? Pa čini mi se da bi i mi njima mogli zabiti gol. Eduardo duša tebe nam nesimo. Jer nema da mi Alves snage u nogama. Nek se časade ko da jedna drugama. Jer dao bi sve da vidim suze i ja gasile. Ma nek Brazilci zacvile. Kamero. Hashtag Bullhit Antene Zagreb. Hashtag jesmo ove Poljake, a preko njih Francuze. Hashtag moj kum Manuel Štrlek je zakon. Hashtag svi su zakon. Hashtag ajmo sad pjevati. Hop! Na dom! Lačina! Nemoj. Gledao sam na RTL Nemoj. poljski horor film. 37-23 moj je novi film. 37-23 moj je novi film. Kofere spakirali su usred Krakova. Hashtag Bullhit Antene Zagreb. Hashtag malo je kasno, ali je taman. Hashtag Španjolčici. Bokić. Hashtag ajmo čut šta. Nja. Čija je ono desnica što donosi sriću? Ta desnica pripada našem Kaliniću. A to sam ja. Zbog koga je Ramos ispo prava truba. Srna je došapnuo, a obranio Suba. Srna je došapnuo, a obranio Suba. Antena Zagreb.